thankful, oh Jehovah. That's why I come before thy courts with thanksgiving, oh Lord Daddy, saying, thank you, oh Lord Daddy, for the word that has been spoken. Thank you, Jehovah, oh Lord Daddy, that as you continue speaking, indeed we shall bear more fruits, oh Father God, Jehovah. Thank you, oh Lord Daddy, that our hearts are open to receiving what you have for us today. In the name of Jesus Christ, I've prayed. Amen. Thank you so much. Today we are on day 5. Ke letsatsi la rona la botlhano gompieno. Yesterday, day 4, we were talking about flowers or weeds. Maabane re ne re bua ka dithunya kapa mhero. And the subtopic was come closer to me. E be nna gore teletso ke gore nkatamelang. And the emphasis was more onto like unifying with one another, solving our differences before we come to the altar. Mme ga gatelelwa gone gore ha ile gone gore re tla tsosolosa dibeso tsa rona kapa dithapelo tsa rona tsa ko malapeng, re tla tshwanela ke gore re ithute gore pele ga re ya thapelong re be re hedisitse ditshukatshukano ha gare ga rona. And to not let the sun go down when we are still angry. Le gore re gakologelwe gore letsatsi ga la tshwanela go phirima re ntse re shakgetse. And I believe we are all praying upon that each and every day that God help us. Anger management is very important. Mme ke dumela gone gore rotlhe kgang e ya go ke tla reng ke batla go bua mahoko a sekgowa. Go iriang? Ehe, go laola tlhaga. Okay. Before we start, we are going to ask Kamagalo to come and present our prayer requests, which are in this box. If you have any prayer requests, please come and put them in the box so that we may pray for them. Jala re tla kopa re ka matle gore a tle go rapelela dikopo tse di leng gone ha ba sa ntseng le di tshwere ka mabogo a di tle ka kwano. Good evening, church. Dumela, We are happy to be in the presence of the Lord. re segogetse gore be re le gape le ga Modimo. If you recall, the past couple of days, Moruti has been emphasizing or quoting rather from 1 Kings 18, chapter 18. 1 Kings chapter 18. Ha re ka ela tlhoko moruti o ntse a re lebisa matlho a rona thata ko go dikgosi wa ntlha kgaolo e le ya 12. I think he called it the battle of the gods. Isn't it? Yeah. E leng gone gore e bua ka ntwa ya medimo Eh, kapa keng. Here, Elijah, who had been on the run, reappearing and then asking Obadiah to go to Ahab and tell him to come and meet him. Jaanong ha re itlhela e le gone gore Elijah yo le ke modimo go announce gore pula ga ena gona yaanong kopana le Obadiah ora Obadiah morara tse gore ke teng yaanong. But Obadiah is hesitant. He's saying, you know, you might turn me out to be a liar because I don't know what's going to happen to you while I'm gone to deliver this message. The Spirit of the Lord might come and take you elsewhere where I don't know, and then my head will be on the chopping block. Yaanong Obadiah o morara raitso kana o motho o batliwang tota yaanong ga nkare ke sena go nna ke re o teng o sa nne teng modimo a go tsere a go isitse ko gongwe tlabe gore a gone gore ke loso hela mo go nna. But Elijah gave him Obadiah did as he was told. Obadiah ba helela a dumalana ba tsa mo bolelela kgosi. And then he meets with Ahab, and then there's a conversation there. Ahab is saying, "Is it you who's troubling Israel?" And then Elijah is saying, "I'm not troubling Israel. It's
You're the one who's troubling Israel because you have forsaken the Lord, you have forsaken his ways. jaanong ga ba kopanang teng ba supana ka menwana kgosi o raya elijah moraro wena yo e le gone gore o tlisetsa iseraele mathata a re ee ke wena motho o tlisang mathata ka gore o lebisitse batho go se le kgakala le modimo. And then fast forward, we see Elijah challenging people to make a choice once and for all and to stop going back and forth and serving Baal, and then one day serving Baal, one day serving God. He's saying, how long will you do that? You must make a choice now, today and now, once and for all. jaanong ba tsamaya ba go kopana ko yone thabeng ya Kamele mme Elijah ko teng o ba ra ka leng bolelele gone gore gone mme lo tla nna e le gone gore lo ya ko pele le ko morago go le go go kana kang ga e le gore modimo ke modimo obamela modimo gape ga e le gone gore baale ke modimo obamelang baale. So Elijah's challenges are simple. So the prophets of Baal, they will choose a bullock and dress it upon the altar and call upon Baal to consume that sacrifice. And Elijah will do the same. And whichever God hits the request and consumes the sacrifice, that will be the God. Jaanong go bo go dirwa teko kapa phadisanyo ya gore modimo e leng gore wa boammaaruri kohi mme o tla supa ka gore o tise mollo go tloga kwa legodimong gore o tle go tshuba sebelo se se beilweng gone hoo. And then we see Baal's prophets praying and chanting the whole day, even cutting themselves as they were known to do, but to no avail. Jaanong ke bao ba bantsi ba bua ba rapela ba dira gotlhe ba itshega ba dira gotlhe mo ba ka go dirang gore modimo wa bone o ba utlwe mme ga gona la le sepe se se diragalang. In Prophets and Kings, when Ellen White comments on this, he's saying that the whole time Elijah was watching carefully because he knew these were the kind of men who would, if they would find a way to kindle a fire there and then claim what it was from their God. So she says he was watching them intently because if that would have happened, he knew that he was gone. Jaanong gate ka nako e Elijah o na le ho a lebeletse ka matlho a ntšhotšho ka gore o ne a itse gone gore batho ba ke batho ba maretswa ba ka nna ba batla tsela nngwe ya boherehere ya go tshuba mollo o bo ba re ke ene mme a itse gone gore ga ba ka ba dira jalo mollo wa bonala mo sebesong sa bone ga gabo ke nageng. And then Ellen White also says that the devil would not have hesitated to send down a bolt of lightning to consume that sacrifice, but God had set his bounds. You cannot do this now. Mme gape kwalola ga mmawaete le bua gone gore modimo o ne a lebeletse seemo gore a tseye satane a mmoge mabogo ka gore o na le bokgoni jo gore o ka ba nna ntse a tshubile molelo o ga wa batla yaanong modimo o ne a dirile gone gore go se kae ga diragala. So, friends, the enemy is very powerful. We should not take him for granted. Jaanong ke batla gone gore re eleng tlhoko gone gore yo e leng maba wa rona yo o diphatsa ebile o na le bokgoni jo bontsintsi. Towards skipping over, and then towards the end, we see that the prophets of Baal fail, but the God of the heaven and earth, a fire comes down and then consumes the sacrifice. It says even it was all the water and all the rocks. Jaanong ga go tla go tsena ko goreng ke nako ya gore modimo wa boammaaruri a tshube sebeso se se diretsweng tshupelo ga pele ga gagwe se se beetsweng tshupelo ga pele ga gagwe o na dira gone gore seemo se se dirang gore go nne thata gore mollo o ka tuka ga thelwa metsi ga tweng mme le ga go ntse jalo modimo o ne a romela mollo o no ngwalaila sengwe le sengwe le one maje tota le metsi. So God is faithful and he's able. Elijah was acting under the command of God, and then God came through for him. Jaanong modimo o boammaaruri Elijah o ne a dira ka thomo ya gagwe ebile a mo dumela mme go ne ga diragala hela jalo. These prophets of Baal, Ellen White says that after this happened, and all the people bowed down and said, "Mudimu ke ene mudimu tota." These prophets of Baal refused to do so because they were so far gone. They had
been so hardened that there was no way they could acknowledge God as being the God of heaven and earth. jaanong seemo se ne se go raya gone gore se a tlhotse gone gore yo o ka obamelang jaanong ke mang, mme gate e rile ga bana ba Iseraele bone ba khubama ba re nnyaa jaanong re tla obamela modimo ka gore re bone gore ke ene modimo wa boammaaruri. Baporofiti ba ga ba le bone ba tata ba re nnyaa rona ga re kake, ka gore ditlhaloganyo tsa bone di ne di setse di gwalaletse mo boleong jwa go obamela medimo ya diseto. Amen. And then Ellen White says that they proved themselves ripe for destruction. Jaanong gate ga go ntse jalo modimo o ne a bona gone gore nnyaa ba ke ba e leng gone gore ga go se tlhole go na le nako ya boutlwelobotlhoko, ke hela gone gore botshelo jwa bone bo hedisiwe. So, friends, let us pray earnestly to God that we do not find ourselves in that situation where we have ignored the urgings and the influences of the Holy Spirit. When He talks to us, we can no longer hear Him. There is nothing that can be done for us. Jaanong a re ithapeleleng re tlise mekokotlelo ya rona pele ga modimo gore re se ka ra iphitlhela re le mo seemong se se tshwanang le sa baporofiti bao ba ga Baale mo go sa tlhole go na le mautlwelobotlhoko mo go rona. Amen. 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 Okay. Now we'll pray for everyone has put. Okay. Right. Let us pray. Dear Heavenly Father, we thank you for your mercy and for your grace. And we thank you for your long suffering, how you have borne long with us, Father, how we have been stubborn and hard-headed, but you have not given up on us. You still continue to reach out and urge us ever so gently, Father. Please help us to respond to your great love. Heavenly Father, we bring before you our petitions as contained in this box. Father, I do not know what's in here, but you, Father, you are the searcher of hearts. You know what's in our heart. You know our desires. You know what is tormenting us. You know what is grieving us. Heavenly Father, and you are able to give to each one of us according to his need, as it will glorify your name and as it is according to your will. So, Heavenly Father, we plead this evening that if you please, Father, and if it will bring glory to thy name, answer these our prayers as contained in this box, Father. Because we have nowhere to turn. You are our Father. You are our only Father. You are our only help. You are our only refuge. You are our only stronghold, Father. We are weak, but you are strong. We know nothing, but you are wise, Father. We are just people, and you are God. Please come to our rescue, for we have nowhere else to go. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Thank you so much. Ra leboga. Today, our topic is It's Not Fair. Gompieno gate ga go a siama. Let us listen reverently to our pastor as shall be delivering the message to us. A re reetseng moruti wa rona jaaka a tla ba a re neela molaetsa. Good evening, friends, Dumelang ditsala, and may the Lord richly bless each one of us that are here mme a modimo a segogatse mongwe le mongwe wa rona yo hano. and bless you primarily for coming here. A lo segogaletse selo sa ntlha hela gore be lo tsilega. So, those who are here, I wish a double portion of God's blessings upon you. Ba lo tsileng hano ke lo rapelela masego a menaganye ga bedi. And those that are watching through Zoom and other platforms, a single blessing. Mme ba e leng gone gore ga ba tla ga mme ba bona tshono ya go utlwa le go kole ba hiwe go le gangwe hela. So, those that are here, double portion. Those that are watching through Zoom and YouTube, single blessing. Ehe. We continue with our week of prayer. Re tswella pele ka beke ya rona ya thapelo. And I'm going to continue to emphasize that, something so unique about this week of prayer
is the simplicity of the messages. Se sengwe se ke batlang gore re se ele tlhoko ke gone gore melaetsa ya beke ya thapelo e motlhogo And so practical mme ebile gape ke e e diragalang that we take Pastor Seboka's family devotion, we look at it, we revise it so that we can be able to see where we can improve. re be re tsaya gore kwa lapeng re ntse re dira eng go tlhaela ga kae re ka tokagatsa jang. Our theme for this week of prayer is rebuilding family altars. Moono mogolo ke go aga sešwa thapelo tsa rona ko malapeng And when we talk about rebuilding, we have said it's about transformation. mme re buile gone gore kana ga o re wa shahatsa o raya gone gore go tla nna le phetogo You are upgrading, go tla tokagala you are innovating, o tla tlisa dilo tse dintšha reconstruction, o aga sešwa renewal. wa ntšhagatsa You are reforming. wa baakanya You are making something that has been so old, you are making it modern. o dira selo se se nentse se le segologolo gore se nne sa gompieno. And we are saying, when you look at the family, make sure that you cover every person who's a human being. Mme re rile ra re lelapa le akaretsa mongwe le mongwe yo e leng motho. Each one of us that are here, remember that you belong to a family. Jaanong mongwe le mongwe wa rona yo ha gakologela gone gore o tswa mo lelapeng. And ensure that when we are talking about rebuilding family altars, we are talking about your family. Mme ha re bua ka go aga sešwa kapa go tsosolosa dithapelo ko malapeng a rona re bua ka lelapa la gago. And we are saying the altar is a place where a burnt offering was given, Re be or re was re offered. sebeso ke ha go nong go tlisiwa dikabelo tse di hisediwang. Entire animal, the entire sacrificing is in entirety. Mme setlhabelo se se neng se tsisiwa ko sebesong se ne se tla be se tla se heleletse. And we are saying when we come to the Lord, we must give our everything. Mme ra re ha re tla ko modimong a re tliseng sengwe le sengwe sa rona. And let me read you this quotation once again. Nteng ke baleng kinulo e gape e. It says, in every family, there should be a fixed time for morning and evening worship. Ya re mo lelapeng lengwe le lengwe go tshwanetse gore go bo gona le nako ya gore go rapelwa le maphakela le maitsiboa. Is there morning and evening worship in your home? A gona le nako ya thapelo maitsiboa le If it is not there, please make sure that you initiate it, you begin it. ha e le gore ga iyo ka tswetswe e simololle. And then it continues to say, how appropriate it is for parents to gather their children about them before the fast is broken. E be e bua gone gore go siame thata gore ha batsadi ba tsoga pele ga go ka ntewa sehitlholo e be le gone gore ba biditse bana gore ba tle go kopana mo thapelong. Let this be the first duty of the family. A se e nne tiro ya ntlha ya lelapa. Before we start doing anything in the family, let us start with a family devotion. Pele ga re dira sepe mo lapeng a re simolole ka thapelo. Before we can be influenced by anything, let us learn to listen to the voice of God. Pele ga re ka dira sepe a re ithute go reetsa lefoko la Modimo. Let us make sure that we put on the personal protective equipment. A re ipaakanyetseng gone gore re tsaya diitshireletsi ra di apara. And in the morning, this is what happens. We thank the Heavenly Father for His protection during the night. Mme mo mosong re lebogela Modimo pabalelo ya gagwe le tshireletso ya gagwe mo And then when we mosong. wake up, Ha re tsoga we thank the Lord for protecting us during the night. re mo lebogela gone gore o letsa re babaletse bosigo. And then when we now come for the evening service, for the evening devotion, Ha re tla maitsiboa we thank Him for the day that has passed. re be re mo lebogela gone gore o tlotsa re babaletse motshegare. Child Guidance, page 520. Kinulo e tswa mo go Child Guidance 520. Deuteronomy chapter 6, verse 5. Deuteronomy 6:5. I think now we can recite it, isn't it? Can someone recite it now? A mongwe o ka e bua ka tlhogo. Okay, we are not yet confident. We shall love the Lord your So- God with all Okay. your heart, with all your soul, and with all your strength. Amen. You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Okay, we are Pastor. O tla rata Modimo ka pelo ya gago yotlhe le ka mowa wa gago otlhe le ka nonoho ya gago yotlhe. And we continue to talk about the benefits of family altars. Mme re tswelela pele re bua ka mosola
wa go nna le thapelo mo malapeng a rona. The topic for today is already being introduced that we are talking about it is not fair. Re buile gone gore setlhogo sa gompieno ke gore ga go a siama. And some of us, I know that we are wondering, what is not fair? Motho o ka re tota ra re ga go a siama eng. But this topic, dear friends, it comes from a conversation that a parent has with a child. Jaanong le gokolela gore ga go fe kana le gompieno go bua le gore ga go fe. Ke kgang ya ngwana le motsadi. You Yo are- mongwe a bua gone gore ga go fe. You are a parent and you tell a child some rules and some regulations that belongs to the family. Jaanong o motsadi o bolella ngwana melao ya mo lapeng. And the child says, it is not fair. Ngwana a ba ra ga go fe. You say to the child, go and wash the dishes, go and clean the room, go and make your bed, go and do this. And the child says, it is not fair. O ra ngwana o moraro tlhatswa di beisane tsa mo go alla bolao ba ga go hela o gore a re ga go fe. You know, I have two daughters. Ke na le barwa dia ba le babedi. And sometimes you try to make a schedule for them, a rota for them to wash the dishes. Nako tse dingwe re tla be re dira timetable ya gone gore ba tlhatswe di beisane jang. Then all of a sudden, you don't know what has confused the rota. Mme ha ntse nako e tsweletse ga o itse gone gore gate timetable e senyegile ha Then you say, kae. who is supposed to wash the dishes today or at this time? Ha o botsa gone gore ke mo tshwantse go tlhatswa di beisane gompieno. And it seems like there is no one. Go lebagela ke le gone gore ga gona And then you say, okay, so and so, go and wash the dishes. It is not fair. o gore wena kgalallo tsa mo go tlhatswa di beisane ba reng ga go fe. I washed the dishes yesterday. Ke tlhatswe di beisane maabane. And they say, but remember, even yesterday you ate, and even today you ate. O bo mora gore maabane o letse o jele le gompieno o jele. You know, children can be very interesting. Bana ba ka go leka. They want to look at their privileges, but they never want to acknowledge their responsibilities. Nako tsotlhe ba batla ditshwanelo mme ba sa lebelle boikarabelo. You will give them free accommodation in your house. O ba neela boroko mahala mo tlung You ya will give gago. them free food in your house. O ba neela dijo mahala mo You, tlung ya gago. you even pay for their school fees. O bo o duela school fees. You buy them clothes. O ba rekela diaparo. You pay for their medical expenses, everything. O ba isa ngakeng sengwe le sengwe. And all these things, they never really consider and think about them. Mme ga ke ba akanya ka dilo tse. And I'm happy that we have some children here. Ke itumelela gore go na le bana gone. And the parents do everything for them. Batsadi ba irela sengwe le But when sengwe. a parent says, go and wash the dishes, the simplest task, Mme ha motsadi hela a retsa mo go tlhatswa di beisane. go and make your bed, the one that you are sleeping on, Tsa mo go alola bolao jwa gago. it is not fair. Ga go fe. Just clean your room, the one that it is yours, Hela room e o robalang mo go yone. it is not fair. Ga go fe. Wash your clothes, Tlhatswa diaparo tsa gago. it is a challenge. Ke mathata. So my dear friends, Ditsala. as parents, we need to teach our children that as much as you have privileges, you also have responsibility. Re tshwantse gone gore re rute bana ba rona gone gore jaaka e le gone gore ba na le ke tla re ke tsone ditshwanelo ya ka ba na le ditshwanelo mme gape ba na le boikarabelo. I'm going to repeat this statement once again. Ke tle go boela I'm talking to pele you as parents. ka gore ke bua le lona You jaaka know, batsadi. sometimes we behave like we owe our children something. Nako tse dingwe o itlhele re itsa jaaka o ka re bana ba ra ba We are kolota. subject to them that once in authority and power in charge. Re ba neela marapo a sa ba lebanang. You know, if I had time, I was going to give you more examples, but I'm not going to do that. Ha ke ne ke na le nako ne ke tla lona le dikai mme ha ke na go dira You know, jalo. sometimes children think that they can control us. Nako tse dingwe bana ba akanya gore ba ka re laola. And yes, to a certain extent, they should do that. Go se kae ba tshwanetse gore But ba there dire comes a jalo. time when we say no, and you should mean it. Mme go tshwanetse gore go nne le nako e leng gone gore o ba setlhakogatse o bo re ka re nnyaa. And I'm so happy that most of us that are here are ladies. Mme ke itumelela gone gore bontsi jwa lona ba lo leng hano lo bo mme. And to a large extent, I'm not saying in all the cases, to a large extent, our children are spoiled by their mothers. Mme go le gantsi bo mme ke bone ba e leng gore ba senya bana. Ha wa nna jalo, Phuthego. Go ntse jalo. When and by the way, do you know that children, they know us so well? They know that if they want something, they should behave like this. They should either cry or sulk or Ba itse gore and they know that the moment they do that, the parent will respond.
ba itse gore ba ka dira eng a motho o ka lela wa ka ipidikanya o ka ragaraga o itse gore a tobetse ga ka e gone gore motsadi And a the mother will be ineela coming running. motsadi o tla batla tabogile So my mothers, ee I know, but we know. We know. In fact, when a child cries for no reason, the parents will give them a reason to cry. The fathers. bomme a re bomme ke bone ba e le gone gore ba tleketsa mme ga ngwana a dira matepere ga rrago a tsena gone ga ena o tla ba tsenya moretlo gore a nne le lebaka la gore o llela eng. Sometimes you go with them to the shops, you give them money because you want to teach them budgeting. nako tse dingwe tsamaya le bone ko dishopong ba neela madi ka gore batla go ba And ruta then go they want to dirisa buy madi. the whole shop. Bo ba batla go reka sengwe le sengwe. For me, I don't have a problem with that. I can, if you say, let's put this in the trailer, I'll put it. Ga o gore a re tsenyetse mo toroleng ka re ee We'll meet at the till. re tla kopana ko thiling And I'm not going to add anything. mme ebile ga ke na go oketsa. And you know, sometimes some people will think that you are so cruel. Nako tse dingwe ebe batho ba bangwe ba go lebelela yana o The child will be ngangale crying bana gone ho. because the child will only be taking 2 items from that full trolley. O ngangale bana ko thiling ile gone gore manki ha o tletse dilwana ha And even mo di le pedi sometimes hela. even the cashier will be saying, but can't you just add something? You say, no. I Ebe know le what I'm gore doing. moduedisi le ene o setse a tsena mo teng ga kgang ya teng a re a o ra gone gore ga o oketsa So yana my ka dear 10. friends, as parents, we should, when we say no, we should mean that no. Jaanong re le batsadi ha re re nnyaa a e nne nnyaa. And no, we should teach our children that no is an acceptable answer, just like yes. Mme re ba rute gone gore nnyaa ke karabo hela e amogelesegang jaaka ee. So today we are going to talk about obedience in the family. Jaanong ra go bua ka go nna kutlo mo lapeng, Obedience in the family. go nna kutlo mo lapeng. You know, family worship, dear friends, it encourages and instills obedience in the family members. Jaanong kobamo ya lelapa e dira gone gore batho ba nne kutlo mo lapeng. Remember what we said, I think it was on Monday, when we talk about the level. Ka Mantaga re ne re bua ka gone gore so se se lekalekanyang That seo family worship is going to give the family a balance. gore thapelo ya mo lapeng e tla dira gone gore go lekane mo But lapeng. without family worship, your family is going to be confused. You don't know where you are going. Mme ha go seo se lekanyi seo se seo go a go hella go nna le tlhakatlhakano. And also we said family worship, it gives us personal protective clothes so that we can go and serve, we can go and work, knowing the dangers that are there. Ebile gape e re ne ra tshireletso ka gone gore ha re tsamaya re sireletswe ke modimo re babalesegile gongwe le gongwe gore yang teng. And remember, yesterday we said, before we come for the family altar, Mme re buile gone gore pele ga re tla ko sebesong we should be at peace with one another. re tshwanetse gore e be re tsere mathata otlhe a re nang le one dipharologanyo re If we have some issues with family members, we need to go and resolve them before we come to the family altar. ha ile gore go na le dipharologanyo tshwanetse gore re tsamaye re go di buisa re di hetse pele ga re tla And today we are talking about now, after the family altar, what happens? jaanong gompieno re bua gone gore yaanong ha re tswa mo thapelong go diragala eng, After the family altar, what happens? morago ga thapelo go diragala eng, We go to work. re ya tirong We go and serve. re a go direla. I want us to take our Bibles. Re batla gore re tse dibaebele tsa rona And we're going to be looking at this story that we find in Matthew chapter 21. And we're going to be reading from verse 28 to 32. ra go tsaya temana e mo go Matayo Matthew chapter 21, we'll be reading from verse 28 to 32. There's a 28 parable to there that 32. we want us to study together. And while we are going there, let's talk about what work does to a family member. jaanong ha re le go a re bueng re lebeleleng gone gore go diragala eng. Why is it so Mo- mo- important that as a family, we need to make sure that we bring, in fact, we engage every person to serve, to work. Ke eng ha ile gone gore re tshwanetse gone gore mongwe le mongwe a nne le boikarabelo jwa go dira. And after worship, we know that this one is going to do this, this one is going to do this, this one is going to do this. And in that worship, we're going to pray that God may empower us to be able to achieve all those things. Mme e be re helela re naalana ditiro gore yo wa go dira se yo go a dira se re be re rapelela gore modimo a re thuse go kgona tseo tsotlhe. Before we start reading, let me just give you a few things that I benefit when it comes to service.
nteng ke lo bolelele gore nna ke akola eng ha go tla go tsena mo go direng. God works nurtures the entire human development. Good. God's work nurtures the entire human development. Tiro ya modimo e otla go tlhabologa ga motho ka kakaretso. The mental, Tlhaloganyo. because for you to be able to know your duty, you need to read the Bible. Gore o itse gore o tshwanetse gore o direng, o tshwanetse go bala Baebele. And there's a quotation that I like in the writings of L.G. What it says, Mme go na le thanolo ka pinolo e ratang thata mo go mma wa it eng. says, there's nothing more calculated to energize the mind and strengthen the intellect than the study of God's word. Ga gona sepe se e leng gore se nonogile gore se tlhabolle tlhaloganyo jaaka go bala lehoko la modimo. So, my dear friends, if you want to understand God's thoughts, read the Bible. Ha o batla go tlhaloganya dikakanyo tsa modimo bala Baebele. And when you are reading God's word, Mme ha o bala lehoko la you modimo have elevated your thoughts to the level of God. o tsere dikakanyo tsa gago wa di isa ko go tsa modimo. That's why when you are a student, there is no subject that will be difficult for you. Ke sone se ene gore ha o le gore o moithuti ga gona go nna le thuto epe e tla nna go palelana. You know, if you heard what the pastor said, you should have said amen. Ha ne le nkutlwile nka be le rile la ra go nne yana. If you had the camp meeting, would have said, this is why you say amen. Then the second thing is the social aspect. Selo se sengwe se se tlhabologang mo go wena ke Go- tsa dikamano tsa batho. God's work teaches us to work together. Lehoko la modimo le re ruta go dira mmogo. You don't work in isolation. Ga o dire o le You are nosi, not an island when it comes to the work. ga o moemanosi. And then the third one, it makes us to be more spiritual. Le re dira gone gore re tlhabologe mo moeng. Remember what I said the other time. I can't remember when it was. God's work is spiritual. And then Ha o sena se moaga, the fourth one is the physical aspect. mme sa bone e be nna God's work helps us to be healthy. lehoko la modimo le re thusa gone gore re itekanele. And then it also further achieves the following. E be re thusa gape gore re atlege mo go tse di It latelang. reveals motives. E bontsha gore maikaelelo ke eng. From ulterior motives. Ha o le go dira sengwe ka maikaelelo a e seng one. Let's say at work you are so energetic, you are so committed, A re tirong, o motho o matlhagatlha, but you are doing this because you want to be promoted. mme o se gore o batla gore o ko And then the maemo. promotion does not come. E be gore a gone gore maemo a bona a sologetse Demoralized because we are motivated. o kgobega marapo ka gore tota nne se gore o motho o tlhaga ke gore o So batla work go- is go going to sologisa maemo. reveal your true motive. Jaanong go a go ntsha gore maikaelelo a gago tota ke eng a It also boammaaruri. reveals who we are. Ebile go bontsha gone gore o mang tota ka boammaaruri. You know, if someone does a work, if someone does some work, Ha mongwe a dira tiro nngwe, you'll be able to tell that whether this person is lazy or this person is diligent, this person is energetic, whatever. You'll be able to judge them when they serve. kgona go bona gore yo o se tlholego ya gagwe kapa motho yo o itseng kapa ke motho yo e leng gore o dira ka boammaaruri. It also reveals commitment. Le go bontsha gone gore motho yo ke yo o ikanyega. How committed are you in your work? O ikanyega go le go kana ka mo tirong ya There's a gago. quotation in the book Christ Object Lesson, page 344. Go na le kinolo mo bukeng eo. And it says, when one is always at work and is never, Gate ha motho a nna hela a le mo tirong a dira tiro mme tiro e sa diragale gore a gone gore tlhaloganya ya gagwe le maikutlo ya be di se go. let's say you are meant. A re o neetswe lephata, But since you have been in this department, you have never done anything. You are always at that work. mme ga gona maduo a bonalang mme wena o theogetse. It is because the mind and the heart are not put into the work. Ke gore tlhaloganyo ya gago le pelo ya gago ga dio mo tirong But when eo. you put your mind and your heart into the work, the results are going to show. Mme ha o tsa maikaelelo a gago le mo a gago otlhe o di ba gone go tiro ya go bonala. And God's work, my dear friends, it makes us to be God's representatives.
tiro ya modimo e re thusa gone gore re nne baemedi ba modimo, We serve on behalf of God. re dira mo boemong jwa modimo. That is a high status, dear friends. Selo seo ke maemo. You know, a some of kwa us, godimo. we cherish it when we go and represent some offices in this world. Rona kana o tlelele gone gore ga go ka tuile go emela ofisi ya gore re tla be re bona e le gone gore ke maemo. When a chief is invited to go and give a speech somewhere, and then he says, I cannot go, Seboka, go and give that speech on my behalf. Ha e le gore kgotsi go tile ga ta tsamaya go buisa batho go gongwe a ba re hanga ka kgona re se bokankela ho. So it is an honor, but imagine now representing God. Re tsa gore go mo ke tlotlo mme yaanong itse o le gore o emetse modimo. And then the other one, it focuses our energy. Gape selo se sengwe se diragalang ke gore di nonogo tsa gago di ya go tshwanetseng teng. They are not random, they are not misdirected, they are focused. Ga di tlale mo di lebagana le se tshwanetseng go dirwa. Let me read you this quotation, I also like it. Nte ke lo balele kinulo ye It ke is, ratang it is found in gape the book Christian Service, page 148. e mo go Christian Service page Page 148. 148. It says, it is not the empty cup that we have trouble in carrying. A re ga se kopi e senang sepe e le gone gore ya go imela. It is the cup full to the brim, be carefully balanced. Ke kopi e le gone gore e tletse go penologa e tshwanelwa ke gone gore e tshwarwe ka matsetseleko. You know, most of us as Christians, you can tell whether this is a cup that is full to the brim or an empty cup by the way we behave, by the way we ourselves. Bontsi jwa rona o tla tlhoka gone gore kopi e re e tshotseng a ena le sengwe maitsholo a rona. My dear friends, be a cup that is full. Jaanong ditsala nna Balance your life so that the content that you may not spill out. gore seo se tshotseng ka kopi eo se se ka sa thologa. And then the last one, Sa bogelo. God's work aligns our will with God's will. God's work aligns our will with God's will. Tiro ya modimo e re dira gone gore re tsene mo re lebagane le gone gore keletso ya modimo ke eng. Have you ever experienced this, especially in the church, A o kile wa nna le maiphitlhelo a go where you want ya to mo do kerekeng something this way, go batla go dira selo ka tsela e but the church there says, no, you do it this way. kereke e be re nya o tshwanetse go dira And jang. then from there, there's a conflict, there's a struggle. Mme go tsong ho e be go nna le tsukatsukano. Your will is conflicting with God's will. Maikaelelo a gago a sukasukana le boikaelelo But jwa as a modimo. mature Christian, as a mature believer, Mme jaaka mokriste yo o setseng a rile you tshelo will learn to subject your will to the will of God through His church. o ithuta gore o nne boineelo o tlogele maikaelelo a gago o bo o sala morago a modimo My dear o ya friends, ka that's why it is very, kereke. very important that when you are given a responsibility in the church, accept it because it's going to help your character. It's going to help you. Jaanong ha o neelwa tiro mo kerekeng e amogele ka gore go a go solegela molemo. And every time your will tries to be supreme and God's will, God says, no, do it this way, learn to submit to the will of the brethren. Mme ha maikutlo a gago a la gone gore a go letse ga o batla go dira jaana ithute gore o nne boikobo o dumele go gakololwa ke bakaoleng. I see that our time is running out. Ke bona gore nako ya rona ya re sia. But if we had time, because I know that there are some of us that are writing, are taking notes here, Mme ha ne re na le nako ka gore ke bona gore ba bangwe ba na le ba kwala gone we're yana. going to read Hebrews chapter 12 from verse 5 to 11. Re ne re tla bala Hebrews 12:5. But just to summarize 11. it, this one is talking about the discipline that our earthly fathers give to us. Jaanong e bua le rona ka kaelo e batsadi ba rona ba lehatshe ba re rutang ka yone. And among these verses, there's one that is very interesting, that if you belong to this family, you are a child of this family, you are a son in this family, you must be disciplined. Mme e ke e ratang thata ke e go rang e re ha ile gore o ngwana wa lelapa lo o tshwanetse gore o itse gore mo lapeng le molao ke yo. If you are not disciplined in this family, it means that you are not a child of this family. You don't belong to this family. Ha o sa kgalemele mo lapeng lo go ra gore ga o ngwana wa lapa le. So, my dear friends, Jaanong he ditsala in our family worship, mo dithapelong tsa rona ko we have malapeng a said rona every child must belong. Every family member must know that they belong to this family.
re tshwanetse go ne gore ngwana mongwe le mongwe a ikutlwe a amogelesegile mo lapeng le. And in this family, we are going to use the rules that are here. Mme mo lelapeng le re tle go dirisa melao You are e. not going to do as you wish. Ga ona go dira ka ga o ratang ka And teng most importantly, in the church of the living God. le mo phuthegong ya Modimo. I want us to briefly let us look at this parable here. Ke batla gore re lebelele polelonyana e. I think we have already read it. Ke tsaya gore setse ke ile ra e bala. Just in the few minutes that are remaining before we sit down. But Mo he says, mesitseng e se kang ya bogelo. but what do you think? A man had 2 sons, and he came to the first and said, son, go and work today in my vineyard. That is verse 28. Mme lo gopolang monna mongwe o na na le bomorwae ba le babedi mme a tla mo go wa ntlha a re morwaka ya o die mo tshimong ya me ya mafi a gompieno. And he said, Mme and he a answered and said, I will not. But afterward he repented and went. mme a hetola a re ke a gana mme morago a ikotlha a ya. Verse 8. Then he came to the second and said likewise. And he answered and said, I go, say, but he did not go. Mme a tla mo go a bobedi a bua jalo mme a hetola a re ke a ya morena mme a se ka a ya. Then there's a question in verse 31. Potso e be e latela mo go verse Which 31. of the two did the will of his father? They said to him, the first. Jesus said to them, assuredly I said to you, that tax collectors and harlots enter the kingdom of God before you. Ke ohe yo wa bobedi yo o digileng go rata ga rraagwe ba re wa ntlha Jesu a ba raya re a mmaaruri ke a lo raya bakgethisi le diaka ba go lo heta ba tsena pele ga lona mo bogosing jwa legodimo. You know, in this parable, we know that this man who had 2 sons represents God. Re lemoga morre yo o nang le bana ba babedi yo a emela Modimo. And this man, or these 2 sons, they have a common father. Bana ba babedi ba ra bone o mongwe hela. You know, when you look at this world, there are 2 classes of people, always. Ha o lebella le hatsele kana go tsotlhe go na le mehuta ya batho ba le babedi. Since the entrance of sin in this world, there's always been 2 classes of people. Those who are obedient to God and those that are not obedient to God. Ha e sale a ka sebe se tsena go na le ba ile go ne gore ba kutlwe mo modimong le ba ba seng kutlwe mo modimong. Let us just look at some examples. Jaanong ke tla bua dikai. Cain and Seth, Re tla lebella Kaine le Seth, Esau and Jacob, Esau le Jacob, Orpah and Ruth. Opa le Ruta. So we can give more examples in the Bible. Re ka ha dikai tse dintsintsi mo Baebeleng. There are some who are going to go on with sin. Go na le ba ba tla tswellang pele ba ikamanya le And there are sebe. some who are going to say, we want to part with sin and follow God. Go bo go nna le ba ba tla reng re batla go kgaogana le sebe mme re latele Modimo. And in our families, Mme mo malapeng a rona we will continue to have these 2 classes. re tla tswella pele re na le ditlhopha tse But we pedi need to tse. make sure that we do everything we can to make sure that all of us, we belong to the third son that we're going to talk about here. Mme re leke gore re popego tsa rona di tsamaelane le morwa wa boraro yo re tla buang ka ene. The first son Wa ntlha represents all those who make no profession of service to God. ke bao ba e leng gone gore ga ba bue ba re re direla Modimo. They live in open sin and transgression. Ba itshelela botshelo jwa bone hela ba leoha. These are people who are called sinners, even by sinful human beings. Batho ba ba bidiwa baleuhi le ke baleuhi ba batho ba bangwe mo lehatsheng. This class, dear friends, represents the Gentiles. Ba emela baditšhaba. And you'll notice that these people are so arrogant. And re tla ela tlhoko gone gore batho ba na le maikgantsho. Most of us that are parents here, Bontsi jwa rona ba e leng gore re batsadi if ha. you come to your child and you say, my son or my daughter, go and do this work, Ha o tla ko ngwaneng wa gago mora gore morwaka kapa morwadi a ka tsama go ntirela tiro and e. your child responds like the first son, A ba a bua jaaka ngwana wa ntlha na I will not. a re ga nka You know that this child is very rude. wa re ngwana yo ga ana botho He ana wants maitseo. he wants to claim the privileges of being a son, but not the responsibility of being a son. O batla go nna morwake mme a sena boikarabelo jwa go He does nna not want to morwake. assume the duties of being a son. Ga a tseye maikarabelo ditiro tsa morwa. Let's just look at the second son. Re be re lebelela wa bobedi. This one represents all those who make a profession of God.
go emela setlhopha se o wa bobedi o emela setlhopha sa ba ipisang bakreste They have the appearance of holiness and piety. ba lebega jaaka o ka re ba boitshepo Their profession is far much better than their practice. mme se ba se buang se botoka go na le se ba se dirang. And look at how he responds. He says, "Yes, sir." You know, the word "sir," it is a title of respect. A re morena mme kana ha re lalo go ra go ne go re utsisa tlotlo They respond with respect to authority. o araba ka tlotlo mo taolong They have mastered the art of using speech or language. ba itse go bua sentle. So, my dear friends, this class represents the Jews. Ngwana yo o emela bajuta When God says, "Go and work in my vineyard," the Jews said, "Yes, we'll go." ha morena ana re tsamaya le go dira mo tshimong ya me bajuta ba rile re tla But the tsamaya Bible says, "And they did not go." mme ga ba ka ba tsamaya. So, my dear friends, Jaanong ditsala there are some in the church. go na le ba bangwe mo phuthegong When the church says, "Please go and serve in this department," they speak like the first son. "No, I will not." go bo go nna le ba tla buang jaaka ngwana wa o motona ba re nnyaa ga ke na go tsamaya. They may have some good reasons. Say, we have been serving in the church, we are so tired. Ba ka nna ba nna le mabaka a gore ke lapile ke a bolo go berekela kereke I'm so busy at work, I cannot take any department in the church. ke na le tiro e ntsi ko tirong ga ka kgona gore ke tse karolo I'm mo a family person. I'm so engaged, I have children. ke na le bana ba bannye ga ke ka kgona. Excuses may be endless, many. Mabaka a ka harologana a le mantsintsi But my dear friends, mme ditsala we want to appeal to you re eletsa go dira boikuelo mo that go lona in the family of God, all of us must be involved, all of us must be engaged. gore mo ntlong ya modimo e tshwanetse gore mongwe le mongwe a nna le seabe. When the nominating committee comes to you Ha ba ba tlhophang ba tla ko go and wena they say the church has considered you for this department, mme ba go raya ba re kereke e go beile leitlho please do not speak like the first son. o se ka wa bua jaaka ngwana wa ntlha Do not refuse the responsibilities and the work that God has given to you. o se ka wa gana go dira se go tengwe go se dira ke modimo. This is why the church says amen. Even if you are wearing mask, we can tell that whether you are saying, "I will go" or "I will not go." Le ha o re le maskera a bona gore a wa dumela kapa nnyaa. But my prayer for all of us that are here, and even those that are watching through Zoom, Thapelo a me mo go lotlhe ba lo leng ha le ba ile gone gore lo lebeletse lo le kgakala. let us not speak and respond like the first son. A re ska ra bua jaaka ngwana wa ntlha. If you had purposed in your heart to speak like that, Ha ile gore no ikeletse gore o ye go hetola jang. remember the first son repented and changed his mind and he decided to go. Gakologelwa gone gore o na ikotlhaela karabo ya gagwe mme a tsamaya. This work, my dear friends, it must be done by Motswedi, 720 church members in Motswedi. Tiro e ya modimo e tshwanetse gone gore e dirwe ke batho ba Motswedi. It is not going to be done by someone else. Ga e tle go dirwa ke ope It's not going gape. to be done by the conference or by members from other churches. It's going to be done by the church members in Motswedi. Ga e tle go dirwa ke batho ba bangwe ba tswa ko dikerekeng tse dingwe e tle go dirwa ke maloko a Motswedi. And also, we should not even respond like the second son. Mme gape re ska ra araba jaaka morwa wa When the bobedi. nominating committee comes to you and say, "Yes, sir, I will do it," Mme o bo re ke tla dira. and speaking with respect, O bua ka maitseo. and even maybe saying nice words to them, Gongwe ebile o ba bolela mahoko a monate. how experienced you are in that department, Ditoro tse o nang le tsone ka ha o na le how you maiphitlhelo have ka been teng. serving and worshiping in Motswedi for a very long time, Ka ha o ntseng o le modiri mo Motswedi how ka you teng know the lobaka lo church lo members in telele. Motswedi that, and even the community knows you, O itsewe ke ba motse o dikologileng and then you are tsa o mo given le mo a kerekeng. department, O bo o neelwa le lephata. only to kill that department for not doing anything in that department. O bo le bola swi-swi. My dear friends, when you say yes, sir, Ha o re ee, your profession and your practice, they must match. a seo se buang se tshwane le seo se dirang. This time around, let us all of us purpose in our hearts that whenever you are given any assignment, you are going to do it wholeheartedly. A re
ikaeleleng gore ha o neelwa tiro wa go e dira ka botswapelo. And we are saying one of the things that makes us not to do our work wholeheartedly, it is lack of devotions in our homes. Mme re buile gone gore sengwe se se irang gone gore se ka ra dira ditiro tsa rona ke gore ga re na nako ya thapelo mo malapeng a rona. Family devotion is going to motivate you to do your work wholeheartedly. Go nna le thapelo ko lapeng go tla go thusa gone gore o dire tiro ya gago ka botswapelo. You know, sometimes we normally say, the church spirituality has gone down. Nako tse dingwe re bua gone gore semoya sa phuthego se ile ko It tlase. is not the spirituality of the church that has gone down. Ga se semoya sa phuthego It se is se the ileng ko tlase. spirituality of our families that has gone down. Ke semoya sa malapa a rona se se ileng ko And then we tlase. just take that condition that we find in our homes and we bring it to the church. Re be re tla re rwele mathata o re a tlisa ko kerekeng. One day I was speaking to one church. Nako e nngwe ke ne ke bua le phuthego nngwe. The church was complaining that the young people are not dressing properly. Ba golo ba ne ba bua gone gore bašwa ga ba apare sentle. Then I said to them that, the young people, they don't start to dress properly when they come to church or when they enter the doors of the church. Ka be ke ba raya ke re, a ba tlhoka go apara sentle ha ba setse ba le mo phuthegong. They don't dress properly from their homes where you stay with them as parents. Boammaaruri ke gone gore ba tswa ko malapeng a lona lo le batsadi ba You ntse ba sa see apara them dressing sentle. like that, you see them dressed like that, you see them coming to church like that. That's why they are not dressed properly in the church, because they started like that from the homes. Lo ba bona ba ntse yalo mo kerekeng mme lo tswile le bone ko malapeng. My dear friends, Ditsala, what we see in the church is what is prevailing in our homes. se re se bona mo kerekeng ke se se diragalang ko malapeng a rona. And much of the work needs to be done in our homes, not in the church. Mme bontsi jwa se se tshwanetseng gore se dirwe ko malapeng e seng mo phuthegong. We want to end here. Re batla go ya maha. And we want to say, all of us as families, if we can have devotions in our families, Re batla gore re re ha rotlhe re ka nna le nako ya thapelo ko lapeng. we will see that most of us are going to accept God's duties or God's work in the church. Re tla bona gone gore bontsi jwa rona re tla amogela ditiro tse sentse gore re di dire mo And then kerekeng. the other thing, So se sengwe ke those se, that have been given duties in the church are going to perform them satisfactorily because they have family devotions at home. ba ba tlang ba neetse ditiro mme ba tsweletse pele ba na le nako ya thapelo e nonofileng kwa lapeng ba tle go tswelela pele ba dira ditiro tsa bone sentle mo kerekeng. This is the secret of success for the church. Ke se sephiri sa go atlega mo kerekeng. Family devotion. Nako ya thapelo kwa lapeng. May the Lord bless us. A morena a re segogatse. Arapele. Dear Heavenly Father, we take this time to thank you for the word that was presented to us. The word that revived us, the word that rebuked us, the word that reminded us that you are the one who calls us. And you said, faithful is he who calls you, who also will do it. Help us to depend upon you, dear Lord. Bless our pastor, bless our interpreter, and be with us as we are getting into the session of prayer. In Jesus' name we pray, amen. Amen. Thank you, Pastor, for the wonderful words. Ra leboga moruti ka lehoko le le molemo leo. There's a quotation that always talks to me. Go nna go na le kinulo e leng gore e go itagela mo sehubeng. From Christian Service, page 9. E tswa mo go Christian Service page 9. It says, a distinct work is assigned to every Christian. Ya re tiro e hapegileng e abetswe mokriste mongwe le mongwe. God requires everyone to be a worker in his vineyard. Kriste o batla gore mongwe le mongwe e nne modiri mo tshimong ya gagwe ya mofine. You are to take up the work that has been placed in your charge O tshwanetse gore o tseye tiro e o e neilweng and to do it faithfully. mme o e dire ka boikanyego. Now we are getting into our prayer session. Jaanong re tsena mo thapelong ya rona. We have 5 prayer points. Re na le dintlha tse di rapelwang di le 5. We should all listen to them because from here we are going to split into 2 and pray for these.
jaanong ke tla kopa gore le re etse ka kelotlhoko ka gore ha re tswa ha re tla kgaogana ka sebedi ra go di rapella. The first one, we're going to pray for the presence and for the working of the Holy Spirit in our church, but it should start with us as individuals. Jaanong re tla rapella gore mao boitshepo a simolole go dira mo go rona, re simolola ka rona pele ga re tla go tsena ko phuthegong And also in our homes. le mo malapeng a rona. And then we are going to pray for all parents and guardians Re be re rapelela batsadi botlhe le batlhokomedi ba bana botlhe so that we disciple our children well. gore re rute bana ba rona sentle, Because children, most of the times, they imitate us. ka gonne bana gantsi ba reetsa. So if we are not in line with God's will, they won't be in line with God's will. Ka gore ha o se mo tseleng ya modimo le bone ga bana go nna mo tseleng ya modimo. And then we are going to pray for the election process Re be re rapelela ditlhopho tse di tlang so that we may all be willing to serve. gore rotlhe e be e le gore re ikaeletse go dira, And also so that we may support each other. gore re tle re emane nokeng. Because most of the times I think people are willing, but we kind of not support them and they kind of give up along the way because we are not being supportive. We make the work too difficult for them. Ke tsaya gone gore nako tse dingwe batho ba dumela gore ba tseye boikarabelo mme go tsweng ho bo ba kgobega marapo ka gore ga ba emiwe nokeng. The next one is for the crusades in November and the other ones will be next year, May. E be e nna le diphuthego tsa maleka tse re di sologetseng ngwaga o ha o hela le tsa ngwaga o tlang. And then the last one, we should pray for the Pathfinder camp that is upcoming on the 16th to the 18th of this month. Re be re rapelela bokopano jwa masupatsela jo re bo sologetseng mo dibekeng tse seng kae. You can also share among yourselves prayer requests and thanksgivings. E ka re jaaka lo tla bo lo rapela sebedi lo rapellana tse dingwe tse lo tla di bolalelanang ko. Let's sing first stanza 128 and then we part into our prayer corners. Ya re opeleng sekaba sa ntlha sa 128 ya ka re phatlalala ra go rapela. Kiliwahuena Kwana Kalifari Amuki Gutwa Motapelong Utlu semilatu Utswa humpieno Kine
Well, get on board. Get on board, little children, get on board. Oh, little children. Well, get on board. Get on board, little children. There's room for many or more. Well, get on board. Get on board, little children, get on board. Oh, little children. Well, get on board. Get on board, little children. There's room for many or more. See, the gospel trains are coming. I hear it just started. I hear the bells are rumbling and rolling through the land. Well, get on board, little children, get on board. Oh, little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. Well, get on board, little children, get on board. Oh, little children. Well, get on board, little children. There's room for many or more. Well, the gospel train is coming, and she's coming around the curve. She's pulling all of us demon power and straining every nerve. Just get on board and get on board, little children. We're saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board and get on board, little children. There's so many more. Just get on board and get on board, little children. We're saying get on board, please. Oh, little children. Just get on board, little children. So many more. Train going east, there is a train going west. Well, I know this train travels so fast, get to hear the west is blowing, get to see the angels singing. Get on board, little children, for many or more. Just board now. Get on board, little children. Get on board, please. On this train. Just get on board. Get on board, little children. There's room in the lower room. There's room for many or more. Oh, yes, more. Kuakan kisah kita yang itu dileho ikannya kikakulu helwa kuri unkabeti kalefari Jesotan kokakote Jesotan kokatile Itala ebu ikanyo Kihakulu helwa lusu Itu melatau lonya kwe Kirata ene angkokam Munati hurata kakwe Huite pisite Calvary Jesotan kokakotlen Jesotan kokatilen Kitala ebu ikanyo Kihakulu helwa lusu Kitamayahu si poifo
Sorry about that.
A re rapeleng. Morena le mmoloki yo lorato le botlwela botlhoko, re tsa nako e mmoloki go go leboga. Re go lebogela gore o bo re biditse gano mmoloki go tla go utlwa o bua le rona. O re ntshitse mo ditlhodiegong tsa lehatshelo tsa malapa a rona tsa tsotlhe tse le gore di ka re tlhodia mmoloki. Gore tle go kopana ga le wena mo lehelong la kobamo mo lehelong la gago. Re utlwile o bua le rona mmoloki o re bolelela gore go botlhokwa gore re go utlwe, go botlhokwa gore sale molao wa gago morago, re rute bana ba rona gore molao wa gago mmoloki o botlhokwa. Fela jaaka go na le melao ko metshamekong, go na le melao gongwe le gongwe, le mo tirong ya gago le mo ntlong ya gago le mo matlong a rona go na le melao e tshwanetse gore salwe morago. Bibele a itse mmoloki gore melao yone ena e tla re thusang gore dire tiro ya go ka botswapelo le ka matsetseleko. Re rapela jang mmoloki gore o segatse phuthego ya motswedi, tle be re tsena mo nakong ya ditlhopho mmoloki tsa phuthego. Ra itse gore ditlhopho tse ga di tshwane le tsa polotiki mmoloki, tsena ke ditlhopho tsa go dira tiro ya gago, tiro e le gore ba tla banna le basadi ba ba go itshwaetseng, ba ba go itlhophetseng gore o bereke ka bone, o dira ka bone. Ra lopa mmoloki gore ka special committee tle be se tlhophiwa, nominating committee tle be e tlhophiwa. Lopa ja mmoloki gore a bana ba gago mmoloki ba dirisiwe ko wena gore o tlhophe bone ba le gore ba tla be ba dira mo phuthegong yone ena. A se ka ra leba jaaka Samuele ene ile ha le ba bo bana ba ga Jesse mmoloki a ba tsa gore ba ke bone, mme ona no mora gore e sengwe go itlhalla a botsa gore o ra gore bana ba ba heletse ba mmoloki. Ra lopa ja mmoloki gore se ka dirisa botho jwa rona, re se ka dirisa botsala, re se ka dirisa gore re tswa ko kae, re dirisa gore modimo ene o batla gore mo nakong e go dire bomang. Mme re lopa ja mmoloki gore a ko bereke mo dipelong tsa rona. Ra itse gore bangwe ba tsere ditshwetso tsa gore ga ba batle go bereka mo gae, ba re ba lapile. Re lopa ja mmoloki gore o sebe le bone, o suka-sukane le bone, o bakele gore ga santse ba tshedile ba tshwanetse gore ba dire tiro ya go mmoloki go itlhelela ba tla go robala boroko jwa loso. Re lopa ja mmoloki gore a ko ntshe batho bao mo megopolong eo, ba itse gore tiro e lopa bone, e batla bone gore ba dire. Go na le ba e le gore ba tle ba tsaya tiro gore ba bidiwe gore ke ba lephata lone leo, mme go sena sepe se le gore sa diragala mo maphateng ao. Re lopa ja mmoloki gore a moao o tswe mo go rona mo go batle ba tlhophiwa mmoloki, gore mongwe le mongwe o tla tsang tiro a e dire ka botswapelo le ka matsetseleko, ka gore ke wena yo tle bo e dira ka bone. Re sogatse mmoloki mo tirong ye le mo kganyeng yone ena, ka re lopa tse mone e legolo. Jehovah, tell